Ka kiang nang ba Government College Students Union. Haka arpunyo teri kelber ajar apusau. Hapu ka jingalam presiden samla eba mu rembai lembar ki samla pule. Kilali bani kendu yu sembut menteri ramba ka jela umasnyo balang dhar. Ha highwin lakeside kabadon hajan kapung talasking. Kane ka jinglai kendu jung ki samla pule ka KNGC. Kalau halor konon rim ban penkan mau biang ki mat jingdawa ki bakaseng kala de ban pesngau syaka sarkar. Bana kaliang usembut menteri ramba ulah kulai ban pediang ya kane ka jingdawa ki baka college kadon kame baru ulah kularu ban penteri kame ki kat bala. Usamla eba mu rembai habe keren berunong tok kubor ulong. Kane ka jing IT ka memorandum. Hagetika sngi kabanengkong mandawa bu iki security guard hagi hostel juga college. Kabar bandon yaki jan personalized graduation gowns. Kiba penon ka makapur lekmen kum kisamla. Kiba lapas naka college namar bunsin kisamla pule. Kia bansiu da kapisa bat kane kam singoy hap satya kinelam ka union. Kabalai ka union keladawa bandon yaki hikai ne ki lecturer haka subjek khasi. Kiba hadu menta ka college kam chimdon kino hikai khasi bat kane kala bu jing iki samla pule. Kam tami kitu ki samla pule ki bashimi ka major ka subjek khasi banalor ki we kimat. Igas ngimo wada wani chami wo deputy chief minister ini te wi ta ke reminder dan ni jaga memorandum ke wada dep summit i haka artery benai march arjar puso ke wada em college week haka tugas ni closing ceremony ke deputy chief minister la dawanu temut ne wani ini kamu kemudian hiyo kiji kiwa dedep ong li wo leu temut yo remind biang yo kamu ong ihi kibro temut borsit manabun kami melin temut kita dan hi kanong rimuan ni wa yo pen kumoi yo sesen wa to i gitu kijing dawa ki yang i ku em kam te hewi to gitu kijing dawa temut dawa ini to ni ka wan kong to kanika security guard apo hostel te kama yui to em kam ki security te ka arwan kiniki provisional graduation day gowns. Itu ila di mana betul wa cikat tu ide duk bai su. Wa cim na de duk su. Temut ngamem senyau su wa i ki student mana dia bi. Kamu orang tu tak kesengi lekmen i. Duk su na i. Hejaka wa ka college su i something. Temut iwan duk su. Temem senyau su ki tu te di mana ka tu. Te hewa tak ga boleh betul tu ki kasih lecturer. Itu wa kamu ngeslam ha yo kasih lecturer temu ciun tak go yaki student la kiwa pura puti kamtam gitu kiwa chim major haga kasih department te library kamaman cikat tu kikot nado dang tede tharai jan ni bah ngajonyo ha snem arjar kat pra lai 11 no kiang nang ba te jo sia yo library te yo i jo hikot nado dipor halo kat tele ivi ar ni kikot kiwa mi themi temut kamaman kat te pathan demi kini ke NEP ke new education policy am kam hai kena ikot temut dawan ini te sei vile ke last ke te wa demand kanika request i tok kanika upgradation yang kanika boys hostel kamaman kat te do arpo sone arpusan kat te dan di em sit hapo boys hostel temut ihi hitai mi lehjar ruspa kat rangut ki student yang nong tesnya ko i senrang le ye cuman 50% ni te temut em kam gi ko hostel de wobon kamera temut do ite don hi di mani ne jiwa untuk di mani la request don hi wa kenang i wa ka sarkar la yo tip ko hi te ki jinguna gi yong i tengah do ite don hi mut ne nyau suk pathan wa to wa no nakaliang yong deputy chief minister la da ong wa to kini ki kamut dang under process kamaman kate wa to dang em genika kayong ke election ke code of conduct ko temut untuk hoyu proses ikunu kam yaman politics ko yaman go kam wa pembet di student temut nya komen no wato wa kanal i wato da under process the next scam le wa ningi chikmat wa mana dep ketiga election daw yo kini ki jing dawa ki yong i ki jing am kam yong i the kublei chibon hi kublei o yo deputy chief minister yong i seharusnya halang har kamada yarap i temut kerman scam le wa neni chikmat le tang yo chu i kita kijing yarap ni wan ni dia kamu ong ke footpath cikat tu yo luti gi kena ado dang tende yo luti bah kena kita ke footpath dah hagen ni kanti wa ya kemat yong na kamu presiden yo wa DM kita ke footpath sai bila kitu ki waranda depan miat doriki di bah yoi ka o da em kita ki simen tang ba
mu miat hadu kat ni teh wo kemiat iki te kermen skem mau kamaman kate ke kam le hitu nang lai go nang krek higi te mana dep yo miat dur cuk kate college ke yang i te kini ki security shed le kamaman kate temut kedep ong hi u local MLA yang i watok wa dau proses ke kam te kini ka painting ke college le da under process ni siap suka wa tok wa impor yang na yo le cibun gini kam wa iwi tok wa ka development yang ke college iwa penthami ke college kermen scam le i kam ki student yo thami hi kita ga jingim ke yong i neni skmat kitu ki wadang join le ki wadau join ya kita ga kyang nang ba government college umat ki le ki student ki wa thami untuk di unek bagi kamajo ba ngai doi ni ya ku boleh cibun